Kalong ke kubur ke basngol tenat yakin nong song snong ke Jowai Hadien da ki post Snem ke Jingsahteng bantai ke Durbar hall ha ke te ke snong kalau urlong ha ke ke kenti ke bamenta. Kini ke Durbar hall ke dei ke badan ha Loomsooiung Jowai ha ke arpukandai teri urisau araja arpusau la yo ban Plie pat ba no yaka. Ya kini ke Durbar hall lawan ban Plie pat ba da UCEM ke JHADC uba tombor siwat ha ringkat ke jia don lang uba pasmun dekhar executive member uba depet ya ketenat CWD uba laski rembai deputy CEM JHADC ki MDC bat ki officer ke JHADC ki doloi nolor ki wei haba ajing kran ha kene ke jia lang uba tombor siwat ula ai khublai ya ki nong tre ke council kumju ya ki MDC ke liang persya ki baju ajing mot ha ke no ke kam na ke benta ke bah kamiat jong ke council ha ke jo ke por ula kentu ukot uweru nadu ki nong tre bat ki MDC bandon ke mensi metre lang khnang ban la penjam ya ki nu ki jing e ke council Arkan rukrul debenta o sna debno ya gani ke ya musian Kagani lang ang skema. Muslim. Yung emi kita tinggal men. When they benta, kajing lain pi yung ikam kas community. Will old kulinami. Kuna sa pending. Kuna det isdang. Kuna det isna. And they have to be kajing lain pi yung kas community gole. Mirkit. Lay down. Em beri ka scheme have to be kajing kok. Have to be kajing thut. Umilio sanction was and readily kerpat yang state government lang bayar ka the priyo ini di scheme kama arpan rukrul debita debno yang diri yang besar saya suka ini por wa ikam ka district council emi kata din kermen haperdi ite jindo kermen ngaw awal ikam di padba Inong kre antam yang ke district council biar. Hando je kerana. Bepor ko hak mati ya jadi gijing kenjo. Hak gijing yang ikam ini. Ladawan kawan isi la simban. Waga ni ke isi ka. Mut ke le ka wanda. Ye bahai ni yang ke district council. Kata kajimut ko to hai very happy kam kinong kre kinong ki yang bakal sel kalau ante hagen ni po walo chimi po na kam kembali le da ong iman program ko watrian program ko walukar kita wai yang dari juga banda galian le nga po aga yang jingkat pat yakin pat men hantam to silbi pat siapa mahal man dari building mana dari kawan itu umat lo ketika yung kamu om ni lihat man lo ketika kayinja kayung gupur rumi ikro rumi idai hajrong yung siapa emi kita ditingkit klik emi kita kajingkre lang wala ke officer ng staff. Pagkamo ng kini, nagaliang construct committee, daw buhi solida, daw buhi katukan ihon pinangkre. Hagan ka building, dahil daw patudo. Ang hawapat kay Durbar dari ay manilong yung galing building. Ito ada uang na wadawat meja. Lima. Sedu kita bawahi usap sekarang. Pakai dipol, kalai dekat kamu yui, dekat keluar luar. Henry ini warok, ilek mangkali, ilek tiar kami. Henry depan perhat, ikam rescue committee. Ada mangkawan gedul Hapuai bagi ka. Mak ladamuai ka yo say waga ni building lo boy law pra. Dali daw toroy, dali daw pia daw. Yo clear daw mango kamko bi. Dagi tao. Kiwa yo tu re toroy. Dali daw da perhati la kamon wai lo ka. Yo bugi de guru.
o pat ini o trong ini o man de go te ka thau le ni ka yung o yo le ka roi le ni o yo sia yo mi ka ro le te ni de ta le da man go kat o man le mo sia pe pi te da bo be ini si o wai no ka ha perdi ke jing lai ti yang stip committee hadin siap kali man go project ko da Snem ko da sa pending da bon tli ki si kada mi ka wai mi ka pa ni kita ko mi kada ha kali ka stip committee ko yo ni da le khambor ba ni ki wan kita ki jerwit ki jerwan ki sa ding ko ka department da ikat ka mu mangkat lagi ka wai ba hi ka pande osket hapding ki jing kenok ki jing kata jo bonjai ya ka stip committee kat ka mo de yoy long ba ki social media kamu malas kini kamu ngani ka isi ki yung chna ki building chna kat wa ya ka tulok news ngatrajan deni membe mango go pela membe mango wada lupu kam ke te tingli ngatrajan woro lepi kam ginong kre ya ka usul tibati ya gani scheme go de penchna ya gani jancha tarwa ko da scheme to da yo in the central government lamba ka thai lamba ka thapin finance commission ko Snem na kate da poi hadu system Henry nado ka thapin finance commission hadu ni yi ka wai ba yi ka penta da sibenta sa Phew wa ka jinglai ni ko Snem na dai benta o yo ko kam ya ga ni dengan nak liang dia mah ada di kepoh. Ile kata kejing yero yaga silu di departemen. Kambang nak pergi kita kejing lalu di. Jua di kenram tu du penbaik tu du le ini dekat. Henry lagi ka pendek kat kamu mut kat kamu mak. Osket ni ulen kita, siapa tu ni kita tu. Wara hidup buat senang. Lima gerai hadu wan ofis. Gerai ini kita tahu yo apa. Henry na umut wan das di komiti. Wong kami kan betul di umut. Wong penduk tu dah. Kami kan betul. Osket kata mu pat kata mu yo, kata mu ya kain kata mu ya dia. Ibiang ni kepuasan. Lamba ka share o collect state government lamba ka major o minority idam dia la to o being state government o pelaj i na kapor sa kapor kat ka mo to gibe ka usudet jaga di penting salary iyo istak iyo Henry was selfie woman report wah miutip na kahiga na dimod nga hanga ni tiyagang laya Shillong dahil nagtawo libe dahil nagtawo yo yang iyan ka salari ay di usikat ko file yung ikat ka umang kate ka ka yo yang i sakan ng kuro di usikat ka do ninde ka to yo Henry hindi nagayida. Satu pelai tak misi. Dari himpian dia ada orang. Dari madali lidah. Kaya ko dia ile pun dia pi state government. Satu pelai ile pun dia. Dan kuat kena warai kaya kuat. Da timut lele ke intention yang state government. Kamu away pini. Lada kadi kejing long kejing man dengan ko penyui emi kada kejing elek hapar di yang start baga ST committee
Hamil ti o gadi keting long keting man yang i uwan ra bai i yang keting kemen ni ni siap. Habatien pej bahagi kishap ka sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.